Mwegire bwakwa mwithiria wa Meru TV Jumanne kunitite na mbere boya iri tariki 4 mweri wa 3 mwaka ni 2025 kampa tuweni kirenteto cia Meru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na ngavana wa Machakos wa Vinyandeti ni wite boya atongoria ba ikamba na Kinyakari bari tayari kurutaniria ngui na Kenya Bangi bagema ngolokina wite karita ka Kenya bakamenya na araba karinga kura. Sisi tumeshaingia kwa ngema. Tumeshaingia kwa ngema na sisi we are part of the southern inaitwa Ngema South. We are part of Ngema South. Na hakuna kugawanya Mkamba na Mkikuyu tena. Watu walikuwa wamezoea kutugawanya, sisi hatugawanyiki, sisi tutakaa wote pamoja na tupatiane heshima. Na kama jamii sisi ni neighbors, tujue vile tunaweza kuishi sisi wote pamoja. Kwa sababu wengi wako upande wetu na sasa hata wetu wengi wako upande wao. Na sisi wote ni wa Kenya. Maneno ya ukabila tuachie. Kwa sababu wale wanasema wanaongea maneno ya ukabila wakisema Wakikuyu na Wakamba na tunasema tuachane na maneno ya ukabila, hao ni wakabila. Kila mtu anaweza kuingia kwa ile chama anataka. Unaweza kuingia kwa ile chama unataka. Kama Wakamba wameamua waingia kwa chama ya Ngema, haimaanishi wao sio wa Kenya. Wao ni wa Kenya, lakini ukiongea siasa ya Mkamba na Mkikuyu sasa unaanza kutuonyesha mgawanyiko wa Kenya, na sisi hatutaki mgawanyiko, na hawa watoto wetu hawajui mgawanyiko. Kwa hivyo wacheni kutumia sisi kama wanasiasa vibaya kuweka vitu zetu hapo. Mnaenda mnaandika mavitu, propaganda zenu hata hazina maana, kuonyeshana tunasema ati hatuamini Wakikuyu. Kama nyinyi hamuamini Wakikuyu? Tunawaamini. Tumewaamini. Kwa hivyo hiyo siasa mingi watu wawache. Na mbere na nteto cietu hakariba tutwa rwirwa rera ni bakudeta nontu bakinyamara kya wasya roe bakwa ntuko ikoloketi parare na kidima kira baranyunya endu kirainganire onto botomete bakolotera kyara kiredirikari nene bakwa ni boba komenya dina ya kidima ki nene ni makuromba dirikari ya county kubatevya nontu ya kadirikari nene ya bateanirie mandiki wetu wa nteto mwendo laiboni na kulikivya. Akariba tutwerere wandine ya ruirero arera ni bakutheta nontu bokinyamara kya wasya rui ntereiu bakiwa ntuko ikolokete ibarare na kithima kira baraunya rui inde kya kinyamo na kuinga nontu butumite bolota atongeria bathirikari nene bakiwa nibo bakumenya thina ya kithima ki batuli mbwawa tutorerwa itombere ku ikura newa ne tutethia mono nene ya area yetu ya tutwa na kotha kwina market endongi nanto bayoko nya biashara cia bwo mono lakini mwankana nde kuma ria rojo rorire batu tutumba kuona mbecha kinya ke nyomba cia ture ciaki tutumba kuona anything uji rurite buru kithima twerwe tugaturirwa kairi kinge gya turi kiawa kiathuka twerwa nandi tukathithirwa ringitirire ainga ke mutula wawite agatuturia mama awite agaturiukiria ndene tutwa thoko yonde itiruji kabaguraga ruji kabeta kugurwa ruji na ubakareterwa utinjira iria iutethia ntu batutwa kinya nini na katukugura ruji ya mutungi chiringi 30 o mutungi jumwe kokuo na challenge ya ntu naja moteri ne naja karo ainganire tutikumimbia inganirie inde thirikari kenda kusingatia mara moja rumira ino ntu thirikari nio njene antu na nio njene ruji na ruji irumo kuluki bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru gutonyera no batethia nontu bariona ya kathirikari nene ya bateanirie ni tukuromba uju nontu ruji rwairwa nacio government ubaturite kithima kiu ngaba nenda kwigiro MP akamwira ari ruji rwa ibo baturite bari national government nontu nande batwe twina nyonta ko mono mutukombeka mama bakeja bagatuturira kithima giki bakari kithima giki ga revoked
batu twamba kuga tuwirirwe muno kenda antu batutwa primary school na secondary school na market tumbotetheka itu kithima kira kiathukire itweje tuthithirwe thoko ekare bwega nundu na thoko ekari buruburu kinya nyomba tutikumba kuthambia. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibwa sana mwendo la ibuni na ntubaribotu na njira enkinyaniru natuza nambere na nteto sietu mwalimu Pamela Makena na udikanirite kulitana siari mawe ya CBC arawureti asiari wekira kidomo kia CBC na ntukiatebia ana ntuku itekuraya mwandiki wetu na nteto kuma mido ya igembe mukiro nkunja uwe na riboti CBC indawire nkata na asiari nimbi na nimbi kwenda na nyari ko yakinyethia nabo nonto asiari iba to bothoku muno nonto ba curriculum ya 844 o change ya na kwe ya CBC na nonto bontobo nikieto mwalimu Pamela Makena oyete kanyaka kuritana asiari utethio na mawe ya CBC na boraba wati kwetha bakiye ka kithomo ke itomi bota arimu nibo yete kanya na kwenda kumenya muno ukone CBC ende thai ni kanyaka okanene ka kuritana aritwa ndone kandari entuko ndebete nikenda ndebatana what is CBC rwarenko batana CBC rira yanjirerie ndene Kenya 2015 nonto thai 2025 twina class kya grade 9 baratha ito beta pioneers va CBC na asiari nkua ibobo ya bamenye wote CBC nikenda bawata kithomo kimbaru na baketekeria bena weru nkoronesio na kenda ba support arimu kenda ana bathoma CBC tureye kuona CBC ne kwenda party ya mwarimu ne kwenda party ya muritwa na pia ne kwenda party ya musiari na bila mtu kwa kwethira atekomenya party yawe totemenya kuyeka na bobo ya kenda to support kithomo keke CBC iuni barombete thirikari mantu yako ni kithomo keke CBC burankitho kiromba kithirikari ya changamoto nyingira tukwetha twekilukira as teachers mara itokuwa mauku yo sensia tokero mauku ya borata nayo ni mauku ya te on standard kana to sensia learning area to etera mauku nyamo yako kathira watu wakigwero yo sense but areta new books as teachers which we are supposed to use in school to watu watwena changamoto nye setting exams ya ritwa no ntotorerwa bibi kutokia curriculum kana ken design lakini totima bikia tested in exam na kiria asiari bara boneta mawe ya kithomo keke CBC ni bakoyerete ontobo bakiwa kithomo kene keke ya na kithagene kira turareru ari Pamela Makena Edimasto chukure sentindani rakandame autorita kithagene kinene na tukuba tukielewa ni bibi wetwa CBC na tukuelewa kweli na muntura ogagothora tiritani ontu temenya bonto na mwana kinenkerwa yani okanjiri na kana nini wakaritana mangi ethana cia kagethia gala o wakanengera mangi gateya ringi nende batwe turaro ya na gintu onto kiu tutwatila kwelewa CBC ni ateku lakini narua tukowata anja Edimesta Makena utwatithia ke mathomo 844 murito awata na ndri maina na ndri kwa tu angire ndri buru sio mwasi njira yaka erekera lakini mwanka thai CBC to kuona buru ne to endreti anto aya oteko lusi oprenge thai mwana na tore aciari twete tushikilia na beto ke mathomo ara mwana getherwa akebuyo tetheru emuciari musaindria kabisa ukemnya mwana waku aka kintu fulani maishene. Kiripotera Meru TV kumandingiria Krangondo Gembe Central beta mukiri onkonja Ibwa mukiri onkonja na tongoreba makanisa nibakuria thirikari kwaria yalire kureta ngwataniro na urumo kiri mugongo ulukine bauritwe kugira mawira yarabe kanire nontu nikaitaka kuritangwe mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma na wekira kirore. Sasa mambo ya siasa ni mengine, kila mtu akunajua ako na biashara yake, na kama wanasiasa ni biashara, kama biashara ni ya wanasiasa, wakifanya biashara yao ya siasa ni sawa tu waendelee, lakini ubaya ni siasa ambazo zinagawanya watu. Wapige biashara, wapige siasa ambazo zinaendeleza, zinaunganisha watu, na sio siasa za matusi.
sio siasa ambazo zinaleta utengano katikati ya watu ama kukoseana heshima, kwa sababu hata viongozi wetu wakizungumza, vijana wetu wanaona. Watoto wetu wanasikiza. Siku hizi tuko katika televisheni, tuko TikTok, tuko katika Facebook, tuko live kila mahali. Sasa yale maneno mengine yanatamkwa na wanasiasa wetu na hata viongozi wengine, ni vizuri wazungumze maneno ambayo yanakuza na kurudisha watu pamoja. Pia tuchungulie na tuweze sasa kuzingatia mambo ya maendeleo. Wakenya hawataki kusikia sasa kampeni za kisasa. Mimi nitaka kuwa hiki, nataka kuwa kile kingine. Wanataka sasa kujiuliza, nitatoa wapi mkate wangu wa kila siku? Sasa tumekuwa na kiangazi katika taifa. Watu walitarajia kwamba watapata mahindi, watapata vyakula. Sasa watu wanauliza tutapata wapi? Sasa siasa za kuleta migawanyiko kati yetu hazisaidii hata kidogo. Tuangalie shida za mwananchi, shida za yule mdogo, shida za vijana, shida za wakongwe wetu, shida za walio katika mahospitali wamelala, ili tuweze kuona siasa zetu ni siasa ambazo zina utu, zinainua ubinadamu katikati ya watu wote mahali ambapo tulipo, hasa kwa viongozi wetu. Na biashara thokoni ya Mikinduri ni basi umirite kumeneria utongoria bwa Kawira Mwangaza nikiraba kuwa na aremi kutheria thoko nindi ni bayete thirikari ya county ntuko 14 bethere bakitheria thoko na kethira tio babwithi maandamano. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja na cio Nteto. Biashara thokone Mikinduri bachumirite na kwitha kimenere rukoro ruingiro ru thokone ba kimenere bonene ngavana konche Meru Faith Kawira Mwangaza nkiraba kuwa na thirite akula no bukuma kumba kwithira kithuru ninye kuritoetene ola thirite na ndi bakimwamukana kumba kwithira kikatha na kumba kwithira kirita rukoro ru thirite rukitweka kinyamara kiribo atire kwa Kawira Mwangaza ekoshe tha Mikinduri no tu Mikinduri ni banki nene Mikinduri reko twikira tawerosi mbere yo twimbire euro ambao twimbire euro boega utwingire mbura alafu twikira kabrosi inde na ndrenchi nacio urute kenda ciumba kuikia na amore ne boega kintu kinge mutolera boko yarukire ara urenda wichie thia Kawira Mwangaza kiorone romete lakini tekiorone romete mwana bwa karibe bethirite bakimenere bonene thirikari Kawira Mwangaza ni kiraba kuwa na thirite bakaile na bakirite kioro thokone oraba wite kioro kini rangi akikumbite wako nuntu kiombere kwithira gigakwa thirikari ne mbere ya Peter Gatiro Munya bambethe ni rekirwa gareke TV na radio ne akiwa kabaka rangi no bubu bithete Mikinduri ibubuongo irangi bakite kioro ki nuntu kioro ki aki Mr. Peter Munya wa the former governor na itokwira Kawira nareka tucethera nareka turatera mandibuti thano kaburo yongo to million 15 na katukinyanga mumi ndene Mikinduri so vile tsara kazi Kawira imba na tutonda manto yawe kumana na bona ndia biashara baiberite Kawira Mwangaza bo mwachume bilombe kwithira kuthire thoko kethira tu bethirite buite bakethira bakibwithe maandamano atara kuoneka kuntu kuringi kiripotera Meru TV kumatia ni Peter Adams Muturia na riboti ni tukinyira muthia ya Nteto cietu kadha cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanethia Nteto cia Meru TV muthenya kapondera kaita kathongi kayuri ni bari mobya murungu mwene nya bitawa Teru Mbabu. Nuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kore no ntobote okugweria kuma